Tapi mun semenep tahu usum, raji banyak nih kata usum nih kak. Menurut oni ke Bengkalan bu, Bengkalan nih mun kiai andi luar negeri dalam negeri. Bengkalan nih kemudian istilah senikah. Percuma tikana menkedang, kalamun pungkana undung, percuma songo talanceng, mundini napakun situ. Aku cak lihat aku tepak lagi nak kewa. Hari kau kalau ngucap belanta songot nih. Cak songot nabu dia tak ngucap tak kogi je gula. Pada tak kuagi je gula. Mari amit kan bini abinya boleh esoro gula. Ero terus. Keng etarik terus. Terus. Maka terus mon lagu nada iya nak kinambuak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wabti'adah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru beten kaula sarung guru anjunan sekesempatan mangken sami-sami hadir. Ajunan semulja Kiai Haji Marzuki dak selerana beten kaula amul jaaki beten kaula ngaku ngaki. Ajunan semulja Kiai Haji Ali Murtada, ajunan Kiai Haji Zubaidi, ajunan Kiai Haji Nurul Mustafa, ajunan Kiai Haji Fathur Rahman, ajunan Kiai Haji Hasan Basri, ajunan Kiai Sugiamto, serta kaleb ajunan Kiai Mujahid selaku pengundang, ben seteja para guru, para alim, seampun alengki kesempatan mangken nyuun saporah tak bisa nyebut satu persatu karena keterbatasan pangauning beten kaula. Tapi dek seteja para kiai, seteja para guru seampun hadir meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat beten kaula da ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, secara istimewa ajunan Bapak Haji Irsyad, beliau selaku pemangku Tisa Karang Nangkah beserta seluruh jajaran aparatur Tisaipun, sahibul manzil wa sahibud da'wah, ajunan Bapak Muhammad Zaini, ben seteja Jam'iyah Qasaid Solawat Al-Abrar, ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat sehadir tanpa terkecuali, dak seteja ajunan beten kaula amul jaki, ben beten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul jaki Allah.
Alhamdulillah di kesempatan mangken kau leben ajunan sareng Allah takdir alengki abolong kak dinto tempat dalam keadaan sehat, dalam keadaan ala kotoat semoga kesempurnaan kak dinto setiap perantara kau leben ajunan sempurna sampai ke akhirat. Salawat ben salam ngiring aturaki dek manusia sepaling agung, manusia sepaling mulja, ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaben solawat ben salam kak dinto samu ke teti perantara kaula ben ajunan teti orang se syafaatin, teti orang se tolongi neng hari kiamat, sehingga kaula ben ajunan sateja teti orang selamat tade se masuk dek neraka na Allah. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaaki Allah. Situng bekto ten kula toman ni tanya aki orang hadirin toman bedenil pun dek ten kula atanya tentang masalah akikoh. Kan jangreng matura akikah. Aslinah al-akikoh. Muneng kitab nikah akikotun. Makanya beda situng santri lambek ni kemunduk dapat kapun duka. Muka kitabnya mana kitab kitab tausih. Tak to maca kitab. Dapat kitab ni kapah beda bacaan babul akiket. Oh dia cuma teringat tokar. Ku tak baik kunting. Lafad babul akiket dia pun tulis nak babu sedek je. Beri kunting ke beci mat celat deki ka kocan. Aduh pernah tokar ku tak apa menang ngedok nih. Oh sombong. Sombong kasakanjaan nih. Beda pana apa didik ngajaga tokar. Beda pana apa didik ngajaga tokar. Pernah tokar menang ngedok. Jadi dengan andi ci meda akeket. Babul akeket nih. Ibu ekocan. Panabir sampun ala teti santri laju ngaji depak kia ka kitab ni kanya mana babul akikoh. Ibu cebi kiai nah babul akikoh. Tining panikan rangakina bab keka. Abu teti beni bab akeket bab kia. Mare na oning jak ni ke babul akikoh. Beni bab akeket ku tak pernah tokar kala pasal. Pukul leeng sebelum menang tok mangkin kala tok. Ana apa? Neka pun ulama manusia ni kasih bisa manfaat pak na pak saus mun yakin. Kapan uning cak babul akikoh bah tak yakin berarti beni cimat kala. Sebelum mah gara-gara yakin mantik. Makanya pun ulama idzil fata hasba'ti qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Mun tak yakin na pak saus tak kira manfaat tak kira beda faidana. Mangkana ulama lambak bi ulama mangken ni kapitena neng yakin ni kala neng iman ni kala. Mangken ni ka orang se percaya ka perkara gaib ni ka bekrang-rang mangkana ring manti tade mangken ni. Bede keng rang-rang mun lambak ca rata-rata manti kapi. Saya kuna Khalil papan nyor bisa ke bayi kapal itu pak ngambeng depak ke Mekah. Ke As'ad Samsul Arifin sokorace serang bi belente ngala arta etabur teti abri. Arta teti abri. Coba kerang nangkeng uti. Wala sampean ta untong yen tari maling lebah ngalaki arta mun tak teti kolek dia. Ara apa mi tanda ring menti mangken. Tak pati yakin. Jak mage bri malam-malam bi kiai mangken wah ngocak ke ciki yo tiaki neko. Jak ke pangeran ngutiaki. Mangkana bek tak menti mangken. Keng insyaallah kau leben ajunan mun la alung polongak niki insyaallah menti. Makanya Bapak Muhammad Zaini mangkin marabu ajunan mi parlo banyak nih kau ring nih. Apa? Karena beda debu majtama'a rajulun min ummati Muhammadin hatta arba'ina illa kana fihi waliya. Pana polong depa apa polo beda se yang ka wali selama tak apesa bi Allah. Tetimun belung polo dua se yang ka wali sementara bi Allah. Saya se yang ka wali tak tahu mun pocur gula bola. Sambian boleh kan banyak dia. Ni kecek potongan macam wali kapi. Ni kan wali murid ni kan. Pon saya lanjutkan. Dan kula tu mantanya aki hadirin tentang masalah akikoh. Bodreng nil pun kula tak uning saya nil pun romoro tanya. Tan
kurban ni kada ada ngelambek gara-gara Nabi Ismail ibulia bi Nabi Ibrahim burung pahikeun TN embi ni ke titi kurban mun keka akiko ni kan apa da ada mi moro anak gak dintu nyampi lagi embi bi gula jawaban gula sepertama senikah ten gula ka jawab nani kata uning karena mun gula ngucak tada atau kok bedek yang gula tak tahu karena lakar tak saja permasalahan hukum dalam Islam gak dintu kau tu beda sebab tak saja perintah Allah gak dintu kau tu beda alasan karena hukum gak dintu dalam kitab bagi dua beda hukum gak dintu makul beda hukum gak dintu ta'abbudi ada hukum itu yang bersifat rasional ada hukum itu dogmatif napa rasional napa dogmatif pada ke ngapa laki tak tahu kan isu penting ngapalkan lagaya dulu ada hukum itu makul masuk akal beda hukum ni kata masuk akal sama sekali cuman kau leben ajudan karena kata klif paksa untuk ngelakok tak perlu abahas masuk akal tak masuk akal mun la epakun bi Allah kala contoh si masuk akal senikah apa yang dinamakan puasa al-imsak anil muftirat ay anil akli wasyurb puasa itu menahan makan dan minum min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi saya nyamai puasa nikah nyeke ngakan nyeke nginum dari ombere pacer sampai competa are jadi puasa nikah nyeke ngakan mun beda orang apa sapah ngakan betal apa tak betal betal cak apa nikah nyeke ngakan mangka namun apa ngakan bet masuk akal apa tak masuk akal masuk akal keng beda selo masuk akal napa seenya mai wudu itu ghuslul wajhi ma'al yadaini wa mashur ra'si wa ghuslul rijlaini biniyatin makhsusah seenya mai wudu nikah maswe muah tanang ngosap cetak maswe sokoh kala berniat khusus nika wudunya mana mun beda orang wudu pas akan to betal napa tak betal mi betal je uduk ni kebenih nyeke kento mun pasang akan betal wajar pasang ni kalau karena nyeke ngakan jadi mun ngakan betal uduk ni kebenih nyeke kento uduk ni kan masue muah masue tanang cetak sokoh mun akan to mak betal sambian je maki gula bingung dia hahaha kok cak balancang tak aku agemi bu betal udung deki mana kami ngakota ke budi itu ternyata aja negara beda nilai kalah isen Allahumma sholli ala Muhammad dia kata masuk akal hadirin jauh uduk dia kebenarannya ke kento aning pana kentok betal selebih tak masuk akal boleh siapa orang saya kentok ibu di pan uduk saya becuai boleh ya ada bukan engki kok tu mun masuk akal kan mun saya betal ibu di saya kan enten pana uduk mua boleh saya becuin le ni kan teti mun bahas hukum gak dinto tak setuju hukum gak dinto masuk akal hadirin tak setuju hukum gak dinto kok tu rasional karena hukum gak dinto beda saya beda alasan beda saya tak ada alasan cuman yang jelas berkaitan kelaban akikah gak dinto Gusti Kanjeng Nabi ada bu Kanjeng Nabi ada bu segak dinto kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi setiap nak kanak keni murtahanun panikah kediaki bi'aqiqatihi otabah teti bareng kedin bi'aqiqatihi kelaban aqiqonah jadi nak kanak keni gak dinto mun kita aqiqoen gak dinto kita tebus bi orang tua nak wa fassarahu Ahmadu wa ghairuhu bi anna man lam yu'aqqah lam yashfa liwalidayhi yaumal qiyamah hadis kak dinto etap seren sareng Imam Ahmad dan juga imam-imam yang lain bahwa hadis ni kan diarte pasera orang seandi anak pas anak anggak dinto tak yaki koen bi orang tuana maka anak gak dinto make budian masuk aswarga tak kira bisa ngiba orang tuana dek ke surga Allah karena anak gak dinto tak itebus sareng ring tuana ketika anak ki beda ialam dunya makanya akiko gak dinto hukum sunat bahkan sampai orang seraja ngak kula ben ajunan
mun lamba kaulaban ajunan tak aki koen kak dintok pakun sunnat aki ko tibi kalaban catatan mun lamba ring tua kaula ajunan bekto nifas ce aki kuwa mampu keng tak ikalakoh maka mangken kodok ibi sampian. Jadi sampian mangken atanya kering sepunang ko lamba aki koen enjak bu enjak kaki ketika nifas serem di engkok kaki mampu enjak ce aki kuwa mampu congkeng tak aki ko sunat kodok ibi sampian keng mun lamba lakar tak mampu ce aki kuwa lakar tak andi pese maka sunat kak dinto gugur kaulaban ajunan mangken tak usah akiko tibi. Hadirin jelas anami pakun kodo imun lamba mampu pah ternyata tak akiko karena kak dinto urusan swarga benera kemudian anak kak dinto bisa ngibering sepun ada ke swarga Allah subhanahu wa ta'ala ketika mangken akikoen anak ni kata kira gelem masuk ke swarga. Ananda imaniyatul aulia kak dinto tak kira gelem masuk swarga mun tak ring sepona Bapak Husnan sareng Siti Surahma terjukan Bapak Muhammad Zaini mangkin saiki kuen kak dinto tak kira gelem masuk swarga mun tak tege orang sepona kak dinto iki baka swarga kapi manter kaulaban ajunan pada termasuk orang saiki baka swarga bi nak foto amin. Makanya kaulaban ajunan kalau mengikuti apa yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran manusia masuk swarga nikah ada kalanya bi ring tua iki masuk ke swarga terkadang bi anak iki masuk ke swarga. Jadi orang tua bisa ngiba anak ke swarga, anak juga bisa ngiba orang tua dek ke swarga. Jadi gue leben sampian, mun yatas ada bang sepo sekiranya soleh, tore aga bayi anak soleh mak le kau leben ajunan, mun tak iki babi orang tua, mun tak iki babi orang sepo, mik pola anak singi bekau leben ajunan ke swarga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bokong patang kateng, patang tarik, patang kiba, patang abrik syafaat budian nikah. Karena tak bangki kak, saya masih masuk swarga ni tak bangki. Mangken sepitu kula ban sampean kan beda kula surbanan sampean punten kula sen ku mik sampean semerengaki masalah bagus ban setak bagus tak bangki napa kula selebih bagus belum tentu bisa saja ajunan selebih bagus mungku Allah tak bangki tetih kalampi ni tak bisa iki bayi orang mun pana kalampian potea surbanan neku mik pas swarga abah tore melemik tungideng kak tangki male pada masuk swarga. Tengkada mun dia tak kina anu andi emek engke mun cak gelak banja emek ke masjid ru hukum emek hakok sambian tak emang apa jorok norok lala cak komentar lagi di ngakim lah ngelek ngeser deki ban komentar barang Allahumma sholli ala Muhammad tak emang ki hadirin mana dan kula sering ngabada setiap pengajian pengajian ni kemun pada keng pada curu-cucuran aslina kalimatah al-qari was-sami syarikani fil khair seada buban semerengaki pada bagus pada mun kula oleh ganjaran 100 sampean 100 bama oleh 100 saya baca tak abu dabu cak kula sabu dabu bulan beda sampean abu tangki maka kula beri mik mun sampean tak ada abida tua kula kan ceng tak cek gila na kula ngagelaknya ku gila dik ngarang Abu tangki mun sampean tadi entar masa gula bidatu. Kan gula sejak ngucak gara-gara bersampian kan. Maka ada al-qari was-sami syarikani fil khair. Keng munda pada curu-cucuran hadirin. Mun cek ponten gula sejelas masuk surga saya beber ya. Mun seneku mik belum tentu. Anapa? Karena amalnya bisa masuk surga nikah syarat toko tu ikhlas. Mun abahas ikhlas, seikhlas sambian. Kuli dia sin tak bangki cek ikhlas. Ngagilak sambian. Mana tak percaya. Tore bukti aku mau tak percaya. Cek buku sanum ya. Marjan ragel gelu kaki. Wah gratis kok. Gratis apa aja mereka beri dia, kak? Pak Marjan ini kak pengertian. Ini beri kada. Aramu ini beri kada ini kebebas. Abi tengki pandek lo apa deh. Mun diberi ibu dia kan tergantung gak ada kika. Cuma nabit tambah namun cek condet dia. Mun diberi kada jenja dah ikhlas tuan rumah aja abid pada tak abid pada lah bacang dah iya rumah. Tore Pak Abid ke. Wajib benda bentang bin ni kagile. Memang kabin sekali piko dah. Pak Abid. Pong benda Pak Klebu ni kok. Allahumma salli ala Muhammad. Senikah kalau mudah bahas ikhlas mangkene kesejelas swarga sambian menulis cinta bangki
Kula magi jauh kan tak bisa kocak ikhlas. Tak bisa kocak pelak. Sepaling pelak pengajian je Hulil Yasin, je perjalanan 3 jam. Enten tak pelak kula. Tak hebat. Apa? Cek bensin kentek kula. Bener. Tak pelak kula magi paling jauh tak bisa kocak hebat. Pelan bensin kula gentekin. Sehebat sampian magi paling semak. Sampian semak sepedaan luang bensin. Kentek bensin. Ngarep kente sama. Ikhlasnya mana nih? Sampean entar rugi tak ikut entar arep-arepan ini ikhlas. Mangkana munde pada curu-cucuran sepasti masuk surga ini kesampian kepil Arab cek nyaring ngamun surga bapak amin nih kak apa ikhlas sehadir ba ikhlas masuk surga Hulil Yasin ba ikhlas lo itu mau masuk ada mau Hulil Yasin kita itu mentegel do saking kita itu mau mun ikhlas Hulil Yasin masuk surga mun tak ikhlas haram pendonge kok siapa sih ngocang hibur siapa sih ngocang hiburnya aja suruh mulai kadek aja kelampian biru aja dia sih ngocang ya pak sini haram ada berkata galak beneten ben kopi nare masuk neraka kok tepak kering apa dinanya penitia nyari sepeda penitia terakhir boy anggo leku mengunceng gula boleh haram cek begintar kak nih sapan di anak koni teh masuk neraka kok antar tu luar duaan ya kang haram ki akeh kok kene tak mantu man Hulil Yasin masuk neraka kok arep sik ngucap tak temukan bek nyaman kayak dengan kopeng ikhlas masuk surga tak ikhlas neraka kok tepak kering ngapa dina dia bagian Pak Gelebun beda Pak Gekon Pak Gelebun kakaknya curi taki sepit nih kakaknya kamu buang jek tertireng dina dia makin kau masuk neraka biti bian dina pola teriatan nak kaki ya ya lo ya kok kan tadi mau najunan cek lagi jelas nih kesampian pun tak ngarep gente tak gente tak ada perpan gente sementara Hulil Yasin ikhlas nama punten engki gampang teh senah onceng surah pidato cek beri 6 plok bahkan engki mun tero tahu ikhlas banja Hulil Yasin ke swarga banja gampang mun ikhlas swarga Hulil mun tak ikhlas lo itu mau benih neraka pempentong sekali bingko agak oh cermet sekali kok pengajian dina di panas sungai ke neraka kok samur-umur gula pidato buruk makin ke bela masuk neraka gula orang Mekah sana ada bengal ngocak neraka yang sampang yang benggalan sumenep si bengal gula ngocak wala kun dah pura kena polisi hari ini siapa nyaman dah dekat mod pon ada apa bolong ke bebel saya kelampian biru ni Allahumma sholli ala Muhammad teti sapi aki swarga bentak swarga ikhlas ajunan jelas ikhlas ajunan jelas swarga Hulil Yasin pak ikhlas tek kuatir ada bodoh pengaji benar ya perluan kok gara-gara aku boleh masuk neraka Allahumma sholli ala Muhammad teti mun tero tahu Hulil Yasin ikhlas banja onceng hadirin sorowa pidato cek kente bensin nah mun tak agrunggung Hulil Yasin ikhlas mun tak agrunggung swarga mun agrunggung pentong menyempit boleh kok agena aran pentong menyempit boleh marian saya ngajak nyempit dia ke budin deki agena selain oleh akan aja tahu oleh akan dia juga cek beki agena Allahumma sholli ala Muhammad tadi mun onceng kan mun tak agrunggung berarti ikhlas swarga gula keng mun tak agrunggung tak bangki kak gula pengajian sering be gula kebele aja gula pak kali tak sungkumi keng benih sumenep kok baru ndak berak tungkek ruang
Benih sumenep dok borok ki. Dok borok tungkek tak ning sangat. Oh, budur ya. Hari ada sih budur boleh. Ana mulai kadek lah. Saya ngajak ni ke saya gila ni. Hah? Lah mulai lah. Kula ku cak norok kia mun anu ki. Kula ku mun hadran di tali kapungan acem ni kemak dia tanah. Tetimun yonceng tak iberiin bensin. Pah agrunggung hadirin. Tak ikhlas berarti. Mun agrunggung tak ikhlas. Mun tak agrunggung ikhlas. Kula pak kali tak sungguh mega. Agrunggung. Alhamdulillah punten tak agrunggung. Asar roh punten. Kikir enten. Manglo punten ken ngalkal dina deka. Ngalkal. Moler kira beka, pakai kelero ke supir ya bang. Kalau ni ketuan rumah sudah berdiri boring mah. Hah sembian benih. Colo tak gurunggung, punten tak manglo, punten tak gigir, punten tak jak ngucak, ken ngokos dedeng. Derem orang jengong dah beri. Tetapi mereka berfikir ikhlas ya Allah, kalau dia cinta ikhlas kan. Onggu mudah-mudahan kan ni kalau tapi kita tidak sepora ya Allah. Apa tangki? Kan ni kau korna ni, ikhlas nama kanjeng Nabi lambo ada, walaupun pun ada sadik beri hadirin. Dah ada sareng Allah, pakon naring paring. Gih, faqaddimu baina yaday najwaakum sadaqat. Dah ada lambok ni munajat dak Gusti Kanjeng Nabi pakon paringin panapa pakon aring paring dak Kanjeng Nabi karena sahabat gak dintaro masa berda bade saya mampu bade saya tak mampu akhir ayat gak dinto inasah yo ba kalaban hukum selain asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum sadaqat akhirnya punten bahta wajib baki hadirin. Tapi mana bahas ikhlas makin sejelas ikhlas sampean kabeh ni insyaallah sampean masuk surga kabeh. Khalil Yasin bisa saja masuk neraka king ngojak boleh kayak gitu kok. Ane saya ngajen mulai dah kira, hari urusan tak mari kira. Allahumma salli ala Muhammad. Keng seneka. Ajunan serta jelas-jelas masuk surga hadirin. Khalil Yasin tak bangkit. Karena dia pun gitu mana bahas ikhlas, tak ikhlas. Kula tak akan dereng lain, kula akan dah Khalil Yasin seorang. Saya bagi-bagi kareng lain. Kula akan dek pribadi Khalil Yasin. Keng make kula tak ikhlas hadirin. Karena kula cai pun gitu mun tak ibensinin agurunggung. Tak agurunggung ngolbok dina. Karena ikhlasnya mana lagi? Orang ikhlas ni kan tak ada apa-apa kak. Engki beri engki tak beri engki. Tapi bodoh sudah yin. Bodoh. Keng Khalil Yasin tak bisa gini. Tapi keng make Khalil Yasin tak ikhlas. Karena apolong ben sampean seikhlas. Karena apolong ben sampean saya pasti masuk swarga. Manterkah masuk aga situng dabuna Gusti Kanjeng Nabi. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Bahwa mangken sa apolong ni kalau etengal itung situng bi Allah ajunan seteja masuk swarga. Khalil Yasin ku tak apa itor aki ke sampean masuk swarga sekali. Jadi gula masuk swarga ya ku boleh kanya. Selesai. Mentak luang jajan selesai jadi ki. Yang mun jajan bukannya apa ada lo berarti selesai berarti. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi situng saus masuk surga selain masuk surga kabeh kalaban abung rombong kalaban berjemaah nikah amin Allahumma. Tadi orang masuk surga gak dintu benirang ke seorang hadirin benirang ke seorang maka Allah ada bu usiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara giring kibah kalaban arombong manusia gak dintok saya takut ada ajunan Allah masuk surga patang kibah nak foto saya tak selamat bisa biring tua ikibah hadirin akan tidak pun Allah dalam Al-Quran walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' nak foto senorok lalampan iman maka bekal polong ngampong dek suarga naring sepona anak ang masuk surga tak bisa keng andi banget sepoya tas pelak ku tak masuk surga anak ngampong dek ka surga na banget tuana wa ma alatnahum min amalihim min syai keng make iampongin surga na ring sepo ding ring sepo kencerna tak luang sama sekali ngampong gratis nih kasih ngampong garing tua beda orang tua mangken saya tak selamat keng anak selamat
ku tak ring tua saya pengampung dek ke swarga nanak po nikahnya mana nak foto abdi syafaat dek kau ring tua buktena ketika beda sahabat putra nak tinggal umur bi kanjing nabi yen tadi sampai yosar ama tuhibbu an ta'tiya baban min abwabil jannah illa wajadtahu alaihi yantadiruk pasabar ya pasabar anak kaki jemun mati kan langsung swarga aja anak jemun masuk swarga tak kira gelem budian masuk swarga kecuali ring tua anak ikiba masuk ke swarga sekali tetapi budian kaki lebat mahsyar lebat ebeng labeng swarga yantadiruk anak kaki adente ebeng labeng swarga tak kira gelem anak nikah masuk ke swarga munding tua tak ikiba ke swarga sekali artena ring tua bisa ngiba ke swarga anak pada bisa ngiba ke swarga sehingga kak dinto saya nyataaki bahwa orang soleh kak dinto bisa apa ring syafaat orang bagus bisa abdi syafaat entah abdi syafaat kababa oh tapi bisa abdi syafaat pertolongan ke atas mangkana makin islamatin ananda ayniyatul aulia imaniyatul aulia kalaban pangarep mantir tetina foto solihah muntet tina foto solihah hadirin maka kak dinto bisa nyafaatin budian ring sepona bapak Husnan Ebektah ibu Siti Roha Surahma Ebektah Bapak Muhammad Zaini Ebektah sehingga sekelompok budian masuk ke surga kabeh amin Allahumma mau dipikir benakal rogi makin nih abi berapa puluh juta makin nih kayak pancor beteti kopi beteti jajan beteti rokok mungkin apa mungkin mau dipikir secara akal jutaan sedang mulunga tahunan pancor tapi secara hakikat seuntung makin Bapak Muhammad Zaini gak dintok karena tunya ini kapan mati tak iki mati hadirin tunya ini tak iki mati tapi gara-gara makin esal metaki kencerna bakun tak elang anak tetina foto solih habudian ngibe ke swarga untung tunya untung akhirat Allahumma tunya ini kada arga naga mun dibanding lagi kelaban selamat kan makin ngarep selamat kayak gini bangki selamat nih kak ya tersereng sebereng makanya kau leban ajunan menadua kan seneka Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daros korla apal makia salam at tolo baba tempong tak apal sekali doa salam salam deh jalakan lu itu penting koncong buk engkau diberi koncong buk karena kan janu tibi deki bak tua hak ria udah nggak ganda sepenting intinya selamat masalah yang lain deki bisa bahas tibi bisa bahas tibi sepenting apal intinya nyuun salah selamat dimin pada situng raja hadirin dan gula cerita tak sekecil lagi setuju kira-kira maka tak setuju apa guna cerita gula dimin pada situng raja namanya raja hartanya banyak kekuasaannya luas emasnya banyak peraknya banyak uangnya banyak istrinya tapi mun sebenep tahu som raji banyak nih kata som nih kak mentoro oni ke Bengkalan bu Bengkalannya mun kiai andi luar negeri dalam negeri mun Bengkalannya ke istilah senikah percuma tikana menggedang kalamun pungkana undung percuma songo talanceng mun bini napa kun situ aku jagla tu kau tepak lagi nak kakek hari kau kalau ngucap belanta songot ni cak songot na pada tak ngucap tak kogi je gula pada tak kuagi je gula mari amit kan bini abinya boleh esoro gula ero terus keng etarik terus terus makai terus mon lagu nada iya nak kinambuak ke kak cak dengan jak matura neka lain lagu neka artinya lain mungkin apa ki bahasa matur neka tak pada bahasa lain lain nada neka lain cak dengan ibu bena cempu pate takok biola monyet jadi beda cempunya mana cempu pa pate beda olaknya mana olak monyet jadi mun nada na ibu tepak artinya genteng cak dengan ibu bena cempu pate jong takok biola monyet keng mun nada na lain neka cak dengan ibu bena cempu pate takok itu pani olak monyet ini kan bahasa na bakun keng gara-gara lagu na lain artinya tak apa tak pada
Kakek tahu katang HP biru ruang? Tahu. Berarti tokang ya. Tang HP elang. Tahu. Ada makin tahu tak tahu mau belanja. Pon. Ada raja hadirin, kekuasaannya luas. Hartanya banyak. Cuman raja ni kemaki soki, raja ni kemaki banyak tunya. Nabi Allah yang paringi penyakit. Punten penyakit dunia penyakit raja kak. Pun makin senyama penyakit raja nih kan gagal ginjal, kanker kronis, diabetes, usus buntu, jantung, paru-paru, tumor kan sini. Kemakin penyakit ganas nih kak. Gini bang Ki. Ini kan ten dunia penyakit raja nih. Ke penyakit kene apa? Tak ning kento. Tuman makin tak ning kento aja penyakit hadirin. Iya mun sehari, mun sampai 2 minggu. Oh bu, tabu alir guluk deren nih. Tak ngide tedung, ngakan tak bisa, tedung tak ngide gara-gara tak ning kento. Akhirnya mau datang tabib, dokter, datang kapi. Kada ben itina Allah tak beres wakun. Tak ada si bisa nampai. Ana apa beres hitung kiai entar. Baik ke bener raja. Dan kula siap nampai sampian. Keng mun kula nampai sampian. Pah beres. Napa kira-kira? Seeke bay beresen katen kula mun beres. Nyampe aja. Empon kayak janyak banyak ocak kira tampai kaya. Pada beres dek kita lah gempang jak kula raja tak kira bah eman kasampian. Sepenting kor lah beres kelu. Punten mun tak ke belu tak nampai anda kula. 10 dinar tan didik kelu 100 dinar tan didik kelu 1000 dinar orang pon sini kegila tambah kiai pala beres separuh kerajaan ni bagi sampian bitan gula separuh nadik gula separuh ding sampian pangocak saya kiai ini sepura raja mun karo separuh na kerajaan gula tak anda keng mun kerajaan ni bagi kapi gula gelem nampai sampian kan makin teti raja mun sampian beres kula si teti raja sampian teti reng biasa kula sa agentiak boh eman kieu cek binin banyak deh kak apa dah boleh binin banyak cek kula binin situng tapane penyakit corona di boring kere pikiran tak koni bini beuri sa genteng Mole si kiai ni, tengah malam tung saking raja ni kak, haram penting saking roko ni, laku ni kiai je koni kiai, tinang kok kur beres teti reng biasa boy, magi teti raja mun sakingan. Cek bini magi banyak tak bisa jentari sekali. Aku tua tak bisa. Koni in. Pak ngocak. Ampun guys. Ampun. Lah tambahin gula. Mun beres dan gula. Bitan gula kerajaan ibu kia sampian kapi. Bini gula etelaka. Kabin bi sampian. Sepenting gula beres. Sepenting gula sehat. Apa jeng kia ini kak. Pani kebulan sini. Kau apa jeng durokaat. Mari apa jeng durokaat hadirin. Pak minta aing. Pak adu'a ke Allah. Ima caki ayat-ayat syifa. Ima caki solawat. Pah parengaki aing gak dintok. Pakon macaki bismillah soro endom ke raja. Ye endom de aing saya ye nomane. Ya mendek contohnya kata kau tak ngerti sampean. Teti aing nih kak. Macaki ayat ye endom bi raja. Yang gue tak arjang biasa tak arjang gue kini boleh masuk neraka bah arjang gue Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah kalau ben izin Allah salah stare na paringi aing sedari kiai ini ku tak apa kento hadirin pah beres saja abu para kelenger kiai dia 2 bulan ni keluar sekalian njak ladung-ladung karya cenci make eman akhirnya sang raja itu membuka baju kebesarannya. Benih kelampir aja gelu. Baju yang jago kelampir lorbo baju kebesaran benih. Baju kebesaran itu baju yang melambangkan kerajaannya dia buka, mahkotanya dia buka, diserahkan ke kiai itu. Pon kiai, nekak kula ladung-kadung kari acenci ke sampian. Kak dinto bareng kina sampian ten kula mangken orang biasa sampian teti raja. Pas tak ande kiai. Punten kula tak ande dek ka tunyana sampian dek kerajaan sampian. Ana apa minta ande? Mun minta tambah gula tandi saya tambah aki na cepon sampean cuma minta kerajaan nih kak punten raja sampean pakun teti raja gula pakun teti reng biasa gula tak minta adek katunya na sampean apa kiai karena panikir-pikir tunya na sampean ben kerajaan na sampean mitempeng ben kento larangan kento nah apa artinya manusia nih kesepenting selamat kan gini bangki manusia nih kesepenting salah apa begitu tiring tani ring sa biasa kur selamat apa ya gitu ya kontrol tiring soki
Maka soki mun bi Allah paringi kata selamatan tinggal ngak gula ben sampian. Daripada tunya banyak tapi tak bangki halal haram tinggal tunya sekonik sebenting teti tentrem ate kau leban ajunan. Amin. Tetireng tani ngak gula ben sampian ni kaya Allah dek modal lah si paling nyaman tetireng tani. Keng tor kadang gula ben sampian sering tani ngatilah orang segi soki sejerajanya kunya menandeng soki. Padahal nyamanan sampian kak tak kira bekeran. Orang sesoki juga pan malam ruwet ruwet. Koceng tepak pak kaumplong sampean leceken yang ku maling. Eki na bangki. Mun semelarat apa na boleh keng lapak karo keng koceng make pah maling sekali tepak-pak tak gulian. Apa sih kejo asam dia? Jadi apa na sekali. Orang terkadang ibrik soki ruwet bi mikir itunya hadirin. Bengkalan ni ke berdeng soki kak. Sebulan nani ke pesena 700 juta paling sekoni bisa ada pak saim. Penghasilannya andi pom bensin banyak usaha na banyak. Teman tanya aki sareng kiai sabeni sareng kiai ke Imam Mahsus katina apa kak tuan rasanya ditireng soki nyampit ampun kiai cek soki lu gelu kula pelan ladung kadung kari tajapur sini kiai beda remah boleh kula jang orang nyaman padahal kula sampai mangkin kiai muntak nguntal pil tedung kula tak ngide sing malam pil tedung kan 2 seket kak tung situ kak sebulan 7,5 juta pil tok ni kula ye tengkana lo ikresah cuman setro tedung na kinabi 7,5 juta kula ben sampean tahu sapil kak pengajian ngak ni kepaksa pidatu abit ngedai budi dai na kinja apa tangki apa jak macam bidabit sa pidatu itin akil oh ya tas ungki na bangki unggu ibu di dai aja bening ngerti aja ilan dua aku jantar ka pengajian na mimpi malah bersih tumpa apsak apa-apa apa tenang ada saya pikir gula ben sambian manusia ni kan terus tenang terus selamat kak nggak gula ben ajunan ni kenyaman cenguring tak wadruat ki laku mangkat lemalem molek tak molek tudungnya sabar deh apa kan ki orang ni kebo desi mangkat pagi mulai pagi hadirin eki na bangki gula tak akan ada orang gula tibik ni ke berangkat dicompok kol berempat gelak berangkat kol belu pagi poropo bak de duhur daerah bakong bak de maurib kanto marena ngan leong ke debak ke rumah kol 2 aja ki tongon-tongan mun anang ngiding tak melo kambung gudeng aja hahaha mun bede sendek mai juga anu kage wahahaha Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad mungkin sampean bede ngocak gula ni kenyaman mun bede ngocak gula nyaman tori norok sekalian boy mun tak cercer ki makat kol belu udah depak ke rumah kol senapa makat depak ke rumah kol 2 kol 3 terus kadang kula mau ditungkek depak ke rumah sopu leku kol belu istiwa kol petok 30 mangkat boleh hadirin depak ke rumah ku malam boleh benar sampai sini sampai bila sepol jadwal sampai dubu pak lekor benar ini kapol gula mari pikir bila tangan nak sandi alek mun dia dong nyadek tekan sama oh neser neser melandi pas apa bini banget janda dok apa kan kalau semua boleh podi di Allahumma sholli ala Muhammad ongguan beda kanca gula ngocak nyaman dia gula iki sekalian enggak ngocak nyaman kau liasin nyaman iki babi gula sekalian hadirin mangkat kol petok depak ke rumah kol telok kalau kuni cek boleh haram tak ada kula ni ke supir hadirin supir ni ke dan kula lo cukup situng enggak mun situng tak mampu jadi supir kula semakin leku ni ke lain leki depak kol telok kan supir leku saat istirahat leku ke supir lain semakin du malam nyupir boleh mun supir ke seorang beda mampu sebulan ibrin 10 juta pula sampai pada daftar mari lengut keng insyaallah 10 juta aja tak apa katambeun na mari niki jelas masuk karang manjangan oh makan kul beluk mulai kol telok pun benar mungkin ki hanya mau orang tahu pula supir apsak apa lah yang tak jadi nyaman ni ke beda yo orang hadirin nyaman ni ke beda yo orang padahal senyaman ni kenang tenang ngak sampean ni kak banyak syukur sebenting selamat manter selamat amin Allahumma manter teti orang saya amin Allahumma ban oh bu secem tak nangan kan hah korang lebih datu kan saja biasa berempat jam kan tuh bidatu
Hah? 3 jam. Mun 3 jam ngunceng desel bae, Bu. Anjak ngunceng kok make semalam tak kira ammu. Mau orang bae suruh ngucak 3 jam. Iya mun saya bebannya ku tak lecak ya tas dia. Beban hari boleh hari gua. Kita pulang pun sekelambian biru lah. Pak sini saya ngajak bagi aku Pak sini nih Pak sini. Ini kan nih Tora ini. Siapa nyaman aja? Wah hahaha. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila gak dinto hadirin. Semoga acara makin gak dinto ngibe keselamatan dek kaula sedaja. Amin. Amin Allahumma. Jadi acara makin nikah akikoh ibu dina boleh. Napa tujuannya? Untuk anyu onaki makle imaniyatul aulia ibu dia nak foto solihah. Amin. Kapan solihah maka gak dinto bisa nyafaatin orang sepona iki bedek ka swarga. Amin. Dan kaula ajunan manter bisa anin dah hadirin. Amin Allahumma. Seandi potra tasyakuran salamatan ketika dinto. Tak ku tuwe para jengak nih kesemampuan sampian. Mampu nang ke pengajian ngak Pak Ahmad Zaini ya tore. Tak mampu pun tak penapa tak ku turaja kak. Ngunceng seket orang. Tak mampu seket tak napa selamatan 10 orang tak napa. Mun 10 tak tak bisa make kalem apa ada kalem. Kula kedua, mun kedua tak minta tolong ngaseng ngotong lencak mun ya selamatan. Manter pada selamat lagi kak. Manter pada bercerah, amin. Ben manter pada teka hajat, amin. Jadi kau leben ajunan budian selamat bisa itolongi bi orang sepo selamat otabah bisa itolongin bi nak foto selamat. Manggana kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap nak kana ibu gede kalau ben aqiqonah mun tak tegak aqiqoin tak tepus maksudnya. Imam Ahmad adabu wa fassarhu Ahmadu wa ghairuhu anna man lam yu'aqqa lam yasfa' liwalidayhi yaumal qiyamah. Orang saya tak yaki kowen nak foto saya tak yaki kowen mampu tak yaki kowen maka nak foto kak dinto tak kira bisa nolongin deng tuah hari kiamat. Ananda imaniyatul aulia insyaallah bekal ngibo setuju keluarga nadek ke surga Allah. Amin Allahumma. Manter putra kaulaban ajunan pada segak dinto pada ngibo selamat pada tetilan jalan kefajraan, pada tetilan jalan keselamatan dan hari kiamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Ahas bahas masalah selamat pun makin rezeki kare duare. Beda perkara secukan bisa ada tiaki kaula ajunan selamat. Bitan kula makin pada paaman terbisa angamalaki. Sepertama, muntro selamat dah. Ben mari abejeng cek sampai lupa maus ayat kursi sekalian. Cek sampai kelupa ini kak. Dan gula mesen agak dintoh manter bisa ayam malaki. Ben lastari asolat cek sampai atingkel ayat kursi sekalian kak. Pada sampian tempo na tenang baca sambil toju. Akhir sampai akhir mangkat andi tugas andi laku tak napa sambil aja dan baca cek sampai tinggal ayat kursi ini kak. Selain toju adikiran Allahumma antas salam sampian Allahumma lantas jalan. Ya pada akhir sampian sambil mangkat king ayat kursi ini cek sampai kolupai. Karena itu buaki bi Gusti Kanjeng Nabi pasera orang saya maca ayat kursi ba'dal maktubat marratan wahidah lam yakun bainahu wa bainal jannah illal maut. Antara na orang gak dinto ben swarga gak dinto cuma epesa kala ben mate. Artinya kau leben ajunan saya tak masuk swarga king pulan ki odi. Orang saya maca ayat kursi ben mari abejeng sekalian gak dinto jamin bakal masuk swarga bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek karo amin baca. Siap maca kira-kira. Mun ekolopain kodo kak. Sampean mau urip kolopay tak maca isa nga kodo nang isa maca ayat kursi dukale. Pokoknya sampai kelopay nih katan gula motor anika terutama sinuku umik nih kemanter pada bisa macak insyaallah burung saya masuk neraka. Asa saungku dasarnya ki ayat kursi sekalian kak ki pon nomor 2 pong mangken bulan Rejab beda istighfar khusus
seepakon baca bulan Rejab nika baca ki laku petong bolo lemalem petong bolo pasir semaca istighfar gak dinto bulan Rejab hadirin ki laku baca petong bolo lemalem baca petong bolo maka orang kak dinto jamin lam yamsas hunar orang kak dinto tak kira seting di apoy sama sekali baik apoy kak dinto apoy ya kiamat baik apoy kak dinto apoy ya mahsyar karena kiamat ni ka apoy kapi budian ka orang egiring imasan ni kuy apoy budian jadi tak usahakan neraka kiamat ni ka ampun apoy aing tasik teti apoy setuju teti apoy hadirin makanya menurut seni kau buru pak akumpul di situng tempat ni kemudian kitab Yasin Hamami itu digiring dengan api pasir semacam istighfar gak dinto amulai kiamat le jaga tak kira tepani apoy neng mahsyar seareh patoron kira-kira 1 zira kak dinto hari ni ka apoy kak menurut sekolah MA ni ka oning bahwa matahari ini ketika difoto dengan dekat hari ini ke apoy ternyata makanya panas mun bede luar nih cak apoy rajon bon bumi nih cak makin panas sabakun cak pun kayak mujahid saya nyarang santak gendoi ku gitu polan melo tapi tinggal tempo ngoja nango panas tadi kak kimun panas kan lekas tada kopinya ngarjang ngajen kita mari lagi di badan adanya tidak na pecah dekat situ ke akhir mak dia kencer na depak ke tuan rumah tadi kak pasir semacam istighfar gak dinto jamin tak kira itu pani apoy baik apoy kiamat apoy mahsyar atau apoy neraka ingat napa istighfar senika Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya areng sareng Rabbighfir warhamni wa tub alayya balik 3 kali Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya apal kira-kira iki Rejab kari teluari tori baca teluari kun aki kak mik kau leben ajunan masuk kejaminan orang selam yam seshunar tak seting kelaban apoy sama sekali manter tepa ada kau ajunan amin Allahumma ki laku petong bolo hadirin lemalem petong bolo napa sih nya miki laku bekto sopu ban sekitar baca sebelum sopu saya baca tempo na sopu saya baca salah na sopu tak nampak baca sebelum maurib saya bekto na maurib tak nampak samarin maurib tak nampak jadi ki laku petong bolo lemalem petong bo Rabbighfirli warhamni wa tub alayya pasir semacam gak dinto bekal selamat kau leben ajunan tak kira seting sareng apoy neraka tak kira seting kelaban apoy yang kiamat tak kira seting kelaban apoy yang mahsyar insyaallah patut ti orang seselamat dari dunia kantos akhirat amin Allahumma karena tak bangki kak cek mangkin kak Rejab terakhir dak gula ajunan kan tak bangki kayak cuma macam nafsu itu kayak macam budian boleh temu cek dak agar Rejab budian cek tak bangki gula ben sambian cek kutu kayak gula ben ajunan kanjeng Nabi saus depak Rejab ni ka doa Allahumma barik lana firo wa sya'bana wa balighna ramadana kanjeng Nabi saus adua barik ya Allah pabarokah bulan Rejab wa sya'bana pabarokah bulan Sya'ban wa baligh ben mada pa ajunan dek ka umur kaula Ramadan dek ka bulan Ramadan napa boleh Rejab tahun datang ka Ramadan kula ben ajunan tak bangki je depan karena umur ni kalau kutu tua lo kutu sakit saya sakit terus kadang tak mati saya sehat mangkat ke ada kan bedering sakit rasa rai sande koma sakit cak kiba mulai laki nale eman pesen king diser kakek kok tanya banyak abing biaya apa tak kira abit laki aja mai temu buk haji ya ko pengal laki roing kan beda sesenika kiba mulai budo pak karo mana hadirin mati yongku keng saya mati benih saya sakit saya nyanda badan apa tak ada saya nyanda saya ngocak saya mati saya kering beres tambah lempo tambah sehat tambah tu ngaki bini nah tak pada balik saya nyanda saya ngocak mati ke aduk tetang kentar kapi sakit apa lek cak laki masih tak sakit lek njak buk tang laki tak sakit buk cak ring malam lagi odi kok ya saya mati ki laku ya mun saya mati ki laku kan sing malam lagi odi bu wah hahaha ibu ring akan do ring dia ambet tang kita bangki kak nih kesehadir nih kak
pulan hat sehat tak bang kikeng mentir ki dia agar cep tahun datang mentir ki adi beli recep mentir ki lanceng umur sebarokah tak bang ki hadirin tak bang ki pulan hat sehat tak bang ki Kholil Yasin pulan dopak ke sumenep pegil aku pengajian empak api datu sing malu mau ki sehat ki api datu sehari 4 pengajian ki ngalle boleh sehat suara ki santa depak kebun kona romoro tak lemah teh tidak demes cocok mati ke ada dia kan butuh pak kare ngapa dinak dia gelek apa masuk neraka setelah pati ada kok arami tak cekel pom bergelek pantron di mobil no mantar pada rancang umur mantar pada berselamat mantar pada teka hajat Bapak Ahmad Zaini terjukan keluarga Bapak Husnan sareng Siti Surahmah sabedaki acara ni ke banyak biaya banyak lesu semua ke Allah putrana ibu tidak putus solihah biaya ke biaya acara ni ke banyak menteri kente nak kelebihan kente dunia akhirat ajunan sehadir kak sedaja seentar nih kak beniking tak lesu beniking tak payah king demi nyampurna aki acara tretan Bapak Muhammad Zaini entar amiram mega dinto makilah kelebihan kebedaan payah menteri ajunan juga ibu orang selamat rizki Nabi Allah manter epa barokah manter epa ring rizki sebanyak sehalal untuk syarat ibadah manter ki ibadah apa ziarah ke Mekah Madinah ajunan sehadir manter epa tio orang seteka hajat bentra putrana epa ringin nak foto solihin ben solihan mun dari sehadir bersandi hajat epa gempang teka mun dari sehadir bersandi penyakit yang kak ben epa beres penyakit mun dari sehadir bersandi otang bi Allah epa lekas majer otang mun kita bisa majer ka otang si mau utang manter lupa ini bahasa hahaha amin deh ibu ini beli boleh ini beli boleh sepertama maus ayat kursi salah starina asolat ini kebeni kalau bulan recep kak pokok bian mun ki engak nih kalau amal laki ki sekalian saus ayat kursi sekalian bukan mereka bojang sampai lupa macam ayat kursi sekalian terus kenapa boleh selama bulan recep makin kurang teluari cek kalau pain maus rabbighfirli warhamni wa tub alayya kilaku betong bolo semenit karo kak betong bolo ni semenit rabbighfirli warhamni wa tub alayya rabbighfirli warhamni wa tub alayya rabbighfirli warhamni wa tub alayya king abalaki kalau tak man kakaman rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni bojong sambian dia jadi mungkin kerinata kok tak kelero tulis kalau sambian mak le tak nyelader ki karena mun tak biasa mi kemalam-malam ni bisa man kak kaman kak makin macam Yasin nampu elang sambil abu tak pati apal bah tak nekuk saya baca subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard saya baca nikah berhubung tak nekuk subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un sadaqallahul azim ibu dia nyampit cocok kek kok embang wacak molen lebur jo ada lekas mare kok jadi rabbi ghfir Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya cukup kaki cukup buk ha ayo mana ini ngerti dia kan on sejam kak sejam yang menceng boleh ngomong sejam ke orang nah apa sih tak minta ke hula bekto yang mun beda janda di goreng ipaburu nggak kayak gini yun seporan situ aja beda bahasa saya yang kasar saya tak bercuka seporan lagi le oi ada macam SMS kan janda jamanya macam gula sorban benja le kau lah buat duaan pun maju tak usah buk sepora buki menter lanceng umur kak tertebang kemudian kesempatan selain menter agak tiap Allah eba polong bunga aglaan melemangkan menter eba pakuna bunga apolong iswarga manabi bener dari saya pada pak kebenaran mutlak fadl dari Allah manabi beda salah dari saya sampai yakin kesalahan murni umber ben keintengan kebuduan badan kaula Muhammad Kholil Yasin pribadi nyuun sabara ben nyuun pelaresaki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حمد حمدا كريم حمدا في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسأل الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك الفاتحة بعظمة المشاعر والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعل لنا من أهل الخير وأن تعمل لنا يا مولانا بمعاملة الأهل الخير.